making us sweep until he was satisfied. GICIGOINI gia Githunguri kaunti-ini ya KIAMBU ni kuwa family arata na atongoria a kiuteti magomanire niguo kugira uhoro muru wa nyina na senator wa KIAMBU KARUNGO wa THANGWA munini wa president RIGATHI Gachagua ari umwe wa aria megwikinyitie igongona-ini riri. Maria Amwe ya atongoria aria megwikinyitie matinetigithia kuhutiriria ciigie uteti ukonie gicigo gia Kirima-ini no kuringana na Gachagua riri ni ihinda ria atongoria kuma gicigo giki kunyitanira niguo gukinyaniria tabarira cia uthii wa NDARI uria urari minister wa uruti wira wa MWENA kuuria akirugama na mawoni maya. Kuna miradi mingi sana imesimama. Mabarabara mingi Kiambu hapa, barabara ya Uplands kwenda Ruiru mpaka Uplands, barabara za Maumau ambao zimepitia hapa. Tunaongea mambo ya umoja ya Mount Kenya. And I agree with the Honorable Kuuria. We unite kusukuma hizo vitu. That's why we are uniting. We are not uniting because ati tunapendana. Bogo hizi tuaragane kwendana. Ituaragane ndo wagwati wa guthiere. Na tujenge nchi yetu na hata kama kuna milima na viponde tujue sisi ndio ndawa ya kuponya nchi yetu. Akihuthira ngerekano Gachagua augite ihinda ni rigukinya atongoria macagure kuhangira nda ciao kana gutungatira muingi agikinyiriria ihinda ria kinya ni agutariria muingi wa gicigo kia Mount Kenya THIRIKARI mafatie kugerera. Tuachane na mambo ya siasa ya kutafuta viti. Hiyo wakati ukifika wewe kama utakuwa tayari wananchi wenye kupeana kazi si wako. Wewe ndo mugithiete. Ide muthenya nduikaine. But for now, let us work. Ciigie itua ria thirikari ria gukuruhania mwena wa mung'ethaniro thirikari-ini munini wa president we augite ndari na thina na itua riri. Senator wa Nyandarua John Mithu akimuria atume ndugu na atongoria kuma icigo ingi nja wa Mount Kenya. Nagwira your excellency the deputy president ithui ta soldiers anyu na president wira witu ni kumu support otoria muthuri akoragwo kichwa kia family na no menyaga kiria kiririhio na kiria kiri nyuo kumugiko igire muikaritha mutigiti na no ithabo kiria ikaga atia wira uria mwinaguo ni munene muno wa gubanga bururi wa gutwara bururi witu na mbere na ithuĩ ta ihĩĩ cia muci. Amwe ya atongoria aria makoretwo matekuona na ruheni na munini wa president gicigo-ini kia Mount Kenya umuthi ni monekanire kuhorohia murugamo wao no na gukiri uguo mubunge wa Githunguri Gathoni wa Mucoba ni amenereirie atongoria gicigo-ini giki aria makoretwo makiagira gitio Gachagua akiuga ndegwitikira agirwo kiene. No tutingituika turithiaga kurugama ngari iguru tukaruma ciana citu iria ciumite guku Kirima tukanjiriria na Uhuru wa Kenyatta twarekia na Uhuru wa Kenyatta tukoerera wa Matangi twarekia wa Matangi tukoerera Gathoni wa Mucoba mathe ya Githunguri twarekia na wa Githunguri tugathi kwiri Gathi wa Gachagua. We Gathoni ni wiguaga mugikoyo igire kihina ithe ndungingire ndungihota kuingira ndeto icio ithe tiguo ithe turi thutha wa deputy president Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua hatire handu igwite ngiuga tutire thutha wake and we support him as our leader. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Mubi Wachege.